Wahamagarwa. Unaweza ukaitwa. Ngahamagara Pastor Janvier. Nikaita Pastor Janvier. Akanyitaba cyangwa sakaruri. Akaniitika wala akachechea. Nubushake bwe. Ni kutaka kwake. Biravangwa bahamagawe. Biblia inasema kwamba walioitwa ni benshi cyane. Ni wengi sana. Ariko batoranijwe. Lakini wale waliochaguliwa ni bake. Ni wadogo sana. Kwa sababu gani? Kubera ko guhamagarwa. Ni kwa sababu kuitwa no kwemerwa na kuitikwa bitandukanye cyane. Vinatofautiana kabisa. Bwana asiwe sana. Amen. Umuhamagaro kuitwa uwito wa Mungu. Umuhamagaro w'Imana uwito wa Mungu uzanwa n'ibintu bibiri kumwe. Inakuja na vitu viwili kwenye maisha ya mwanadamu. Icyambere cha kwanza ni umwanzuro ufata mu gihe kikugoye. Ni kwanza pale kama pako matatizo yako. Twabyumvikanyira? Tumeelewana? Aho mwawumbishije? Umuhamagaro w'Imana ku muntu. Uwito wa Mungu kwa mwanadamu. Icyambere gituma Imana iguhamagara. Cha kwanza ambacho kinatuma Mungu anakuita. Ikavuga ngo mbonye umugabo nyamugabo. Naona mtu kabisa mtu. Uzahagarara mu rubanza. Utasimama kwenye harusi, kwenye sherehe. Uzahagarara mu rukiko rw'abera. Utasimama ndani ya umati wa watu. Uzatangaza ijambo ry'Imana. Utatangaza jina la Mungu. Nuko azabahamagariwe mu bibazo. Ni kwa sababu kwanza aliitwa katika matatizo. Umwanzuro ufata mu bibazo. Uwito unatoka ndani ya matatizo. Nizo mbaraga tukubona mu gukiranukira Imana. Ndio kwenye tunaona nguvu za kusimama ndani kwako. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Umwanzuro ufata ubwawe katika kusimama kwako kwa shida ni utuma Imana ivuga ngo mbonye umugabo nyamugabo. Ndio naonesha kama huyu mtu kweli anastahili kusimama kuitwa. Umbuku ijambo ry'Imana rivuga. Unajua kwa Biblia nasema kwamba Yesu yitegereje Daudi. Mungu alimwangalia kwa Daudi. Aramureba. Akamwangalia. Abona n'umwana mutoya. Akaona ndani kiumbe kidogo. Ariko umutima we. Lakini moyo wake uri murashaka Imana. Ulikuwa unataka Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Aravuga ngo ndarebye. Ninaangalia igihugu cyose. Dunia nzima. Mbona nta muntu n'umwe ukwiriye kuba umwami wa Israeli. Tu wote anafanana na yeye katika umbile wa mtu wa Mungu. Uretse Daudi, kutoa Daudi. Nukubera ko umwanzuro Daudi yafashe wakoze ku mutima w'Imana. Kwa sababu msimamo wa Daudi alisema ulishika ndani ya moyo wa Mungu. Gatoya. Kidogo. Ndagira ngo nkwibutse ko ikiza ukora. Hata nikukumbusha chenye unasema, chenye unafanya. Ikiza. Kizuri ambacho unakifanya ni kibi ukora na kibaya unachokifanya birangana mu maso y'Imana. Vinafanana katika macho ya Mungu. Uranyumvishije? Umenisikia? Ntabwo urantahu. Haujanielewa. Ikiza ukora kizuri unachokifanya ni kibi ukora na kibaya unachokifanya mu maso y'Imana, kwa macho ya mtazamo wa Mungu, byose ni ubusa. Yote ni zero. Bwana asifiwe sana. Amen. Ikiza wowe mwira kukora hicho kizo ambacho kama unafanya mu maso y'Imana gishobora kuba atari kiza. Kwenye macho ya Mungu unaweza